Ikiremwa cya kera, ikiremwa gituje cyane. Nubwo kagenda komboka kabasha kurenga ibitare ndetse kakambukiranya inyanja. Inzu yako kayigendana ku mugongo. Ngwino guhuza n'akanyamasyo kaba ko mu mazi cyangwa ko ku butaka. Mu Rwanda ndetse no mu bindi bice byo muri Afurika y'Iburasirazuba, akanyamasyo karazwi cyane. Ndetse no ku isi yose izindi nyamaswa zamamaye. Nubwo mu Kinyarwanda twivugira akanyamasyo ku nyamaswa zose zifite igikoti kimeze nk'inzu zigendana, mu by'ukuri ziri mu moko agera kuri 2 atandukanye. Hari utwo mu Cyongereza bita turtle, mu Giswahili tukaba cats, na izina rya siyanse rikaba testudines. Muri rusange utu ni utunyamasyo two mu mazi usanga dufite imirongo ku gikonoshwa cyatwo ndetse tukagira ibirenge bibwase bimeze nk'ingashya bikadufasha koga mu mazi. Nanone dufite utunyamasyo two ku butaka, utwo mu Cyongereza bita turtles, mu Giswahili tukaba kobe, na izina ryatwo rya siyanse rikaba testudinidae. Utu tuguma ku butaka honyine kuko tutazi koga. Icyo utu tunyamasyo twose duhuriyeho aho twaba dutuye hose ni igikonoshwa kimeze nk'igikoti gikomeye kiturinda. Utunyamasyo tugenda twigengesereye nyamara tukaba utunyabwenge, twicecekeye nyamara twibitseho imbaraga. Abahanga ntibasiba kuvumbura amabanga yatwo kugeza n'ubu. Ibisigazwa byatwo bya kera bigenda bivumburwa hirya no hino bigaragaza ko utunyamasyo tumaze imyaka myinshi cyane turiho kurusha intare cyangwa inzovu. Twariho mbere ndetse na nyuma ya dinosaur. Twarokotse ibyago byinshi byarimbuye izindi nyamaswa. Twadutanze kuri iyi si kera cyane mbere y'uko ikiremwa muntu kiyikandagizaho ikirenge. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Niki gituma akanyamasyo kaba inyamaswa yihariye dukwiriye gutinda aka kanya? Utunyamasyo ni ibikururanda kimwe n'inzoka cyangwa imiserebanya. Turi mu itsinda ry'inyamaswa ryitwa Chelonians. Niza amatwi n'amaso maze nkugezeho ibintu byibuze bigera kuri 4 utunyamasyo dutandukanyeho n'izindi nyamaswa. Menya ko igikonoshwa cyako gifatiye ku mbavu n'urutirigongo kikabona kuza inyuma. Ntabwo ari nk'igikote gitwikiriye inyuma gusa, ahubwo ni kimwe mu bigize igikanka cyako. Usibye kuba iki gikonoshwa gikozwe mu magufwa ava ku ruti rw'umugongo agakomereza ku mbavu hanyuma akaza inyuma, gitwikiriweho ibikoko bitondetse ku buryo butandukanye bitewe n'ubwoko bw'akanyamasyo. Ibyo bikoko biba bigizwe na keratin, akaba ari nazo zigize inzara zacu. Ushobora kuba ukiri umwana warigeze kubona filime ya cartoon cyangwa ibitente aho akanyamasyo gasohoka mu gikonoshwa cyako. Ariko ibyo ni ibinyoma bigamije gushimisha abana gusa. Ntibihuje n'ukuri. Icya kabiri cyihariye ku kanyamasyo nuko katagira amenyo. Nubwo katagira amenyo mu kanwa kako, gafite umunwa ukomeye cyane umeze nk'uw'inkoko buryo kabasha gucagagura ibibabi, gutobora imbuto ndetse rimwe na rimwe kakaba karya udusimba dutoya. Imiterere y'umunwa w'akanyamasyo ishobora kuba itandukanye n'iya kandi bitewe n'indyo yako. Akanyamasyo gatungwa n'ibyatsi, urugero nk'akitwa African Spurred Turtles, kakaba gafite umunwa ubwase kandi utyaye ugafasha gukatagura ibyatsi mbere yo kubimira. Akanyamasyo karya inyama, urugero nk'akitwa Alligators Snapping Turtle, kaba gafite umunwa usongoye ku buryo kabasha kudonda udusimba kakatwica kandi kakatubaga. Naho akanyamasyo k'indya byose, urugero nk'akitwa Red-eared Slider, umunwa wako uraringaniye, si mugari cyane kandi ntusongoye cyane. Ikintu cya gatatu kidasanzwe ku tunyamasyo ni uburyo turamba. Hari utunyamasyo dushobora kubaho imyaka irenga 100. Hari akanyamasyo gakomoka ku kirwa cya Albadra mu gihugu cya Seychelles kitwa Jonathan, gafite imyaka irenga 193. Ubu kakaba kambaye ikamba rya Guinness ry'uko ariyo nyamaswa izwi yo ku butaka irambye kurusha izindi. Kavutse ahagana mu mwaka w'1832. Ubu kaba ku kirwa cya St Helena mu isambu ya guverineri waho. Kakaba karahagejejwe mu mwaka w'1852. Akandi kanyamasyo kitwa Hugo.
nako kakaba gafite inkomoko muri Galapagos. Ubu gafite imyaka 76 kuko kavutse mu 1950. Kaba muri Australia Reptile Park. Kubera ko ubu gafite ubuzima bwiza, hari icyizere ko imyaka 150 kazayirenza ndetse kakaba kazagera ikirenge mu cya Jonathan. Ikintu cya kane cyihariye ku tunyamasyo ni uburyo dukoramo ingendo zatwo. Utunyamasyo two mu nyanja dushobora gukora urugendo rw'ibirometero bibarirwa mu bihumbi, nyamara amaherezo tukazagaruka ku nkombe y'amazi twavukiyeho tuje gutera amagi. Nta kyoba na gukeya, kandi twose tukazahahurira mu gihe kimwe duturutse imihanda yose twaraherukanaga mu gihe cyo kuvuka. Mu kwezi kwa 12 2017, akanyamasyo kitwa Yoshi ko mu bwoko bwa Longhead kapimaga ibiro 100, kari kamaze imyaka 10 karererwa muri aquarium yo muri Afurika y'Epfo, karekure mu mazi yo ku nkombe z'inyanja i Cape Town. Bari baragashyizeho akuma gakorana na GPS kari kujya kabafasha gukurikirana inzira zose kari kunyuramo. Kazengurutse hirya no hino mu nyanja y'Abahinde, kagera ku nkombe z'inyanja mu mazi ya Madagascar, kerekeza mu mazi ya Mozambique, gakomereza muri Angola, maze kahava kerekeza muri Australia, aho mu kwezi kwa kabiri 2020 kakiriwe n'abahanga benshi bari bagategereje, maze byemezwa ku mugaragaro ko gaciye agahigo ko kuba ariko kanyamasyo ka mbere gakoze urugendo rurerure rwakurikiranywe n'abantu. Aka nako kahise kandikwa mu gitabo cy'uduhigo ku isi cya Guinness. Kari kamaze gukora urugendo rw'ibirometero 37,000, kakaba karabigenze mu gihe kingana n'amezi 26. Birumvikana ko katahagarariye aho kuko nta gahunda kari gafitanye n'abantu, ni kari kazi ibyo barimo. Kakomeje urugendo rwako ku buryo amakuru yako ya nyuma tuyaheruka mu kwezi kwa 10 2020, aho kari kamaze kugenda ibirometero 40,000 n'ibirometero 11. Kabariwe impuzandengo y'umuvuduko wa kilometero ziri hagati ya 46 na 48 ku munsi. Umuvuduko munini kagezeho ni kilometero 50 ku munsi. Aha ni mu gihe umuntu ugenda ku butaka atiruka afite ubushobozi bwo kugenda kilometero 120 ku munsi aramutse adahagaze. Bikwereka rero ko aka kanyamasyo nubwo gakora urugendo rurerure, mu by'ukuri kagenda gahoro gahoro. Uzirikane kandi ko kaba kagenda mu mazi, hakaba n'igihe kajyanwa n'imiyaga yo mu nyanja kadashyizemo imbaraga zako. Kagenda gake gake ariko kakagera kure. Ubu noneho mureke turebere hamwe amoko atandukanye y'utunyamasyo. Turareba amwe mu yazwi cyane, haba mu tunyamasyo two mu mazi cyangwa utwo ku butaka. Duhereye kuri African Spurred Turtles, tukaba tuba mu karere ka Sahel mu majyaruguru ya Afurika. Ni aka gatatu ku isi ku bijyanye n'ubunini kuko gashobora kugeza ku buremere bwa kilograma 100. Gakunda kwibera ahantu humutse kandi hari umucanga. Hari kandi Leopard Turtles, kakaba karahawe iryo zina kubera amabara meza ari ku gikonoshwa cyako asa n'ay'ingwe. Utu natwo tudusanga muri Afurika yo mu burasirazuba n'iy'amajyepfo. Hakaza kandi Nile Soft Shell Turtle. Aka aho gatandukaniye n'utundi nuko igikonoshwa cyako cyorohereye hafi kuba nk'uruhu. Igihe cyako kinini kakimara mu mazi y'imigezi, inzuzi n'ibiyaga. Ubundi bwoko bw'akanyamasyo ni Green Sea Turtle. Dukunda koga mu mazi ashyushye yo ku nkombe z'inyanja. Utu tunyamasyo turagenda cyane ku buryo kamwe gashobora kwambukiranya inyanja mu bugari bwayo. Nubwo ari kanini cyane ku buryo gashobora kugeza kuri kilograma 160 z'uburemere. Tekereza kubona ikintu gifite ingano nk'ikivarisi gifite amaguru kigenda mu mazi. Ku mwanya wa 5 mu moko y'utunyamasyo nabahitiyemo, nkuzaniye Akobis Spix-Hinged Turtles. Ni akanyamasyo gatoya, kakaba gafite igikonoshwa kiriho ikintu kimeze nk'urugi rw'indege itwara imizigo ahagana imbere, ku buryo gashobora gufunga cyangwa kagafungura kugira ngo kirinde kuba karibwa n'inyamaswa z'impigi. Nubwo hano tuvuze amoko 5 y'utunyamasyo yonyine, mu by'ukuri turi mu moko ari hagati ya 360 na 365 yemejwe kugeza ubu mu mwaka w'2026.
Uwo mubare ugenda uhinduka uko abashakashatsi bagenda bavumbura amoko mashya cyangwa bagasanga hari aho bibeshye bagendeye ku bipimo bya ADN. Ubu ku isi habarurwa amoko 7 yonyine y'utunyamasyo two mu nyanja. Biratangaje ukuntu amoko yatwo ari make kandi two tuzwi cyane. Ayo moko ni Green Longhead, Kemp's Ridley, Hawksbill, Flatback na Leatherback ariko rutura. Leatherback ishobora kugeza ku burebure bwa metero 2 kandi ikaba yapima ibiro 900. Iyagize uburemere bukabije yagejeje ku biro 900. Nanone ifite agahigo ko kuba ariko kanyamasyo kibira kakagera kure mu nyanja kuko gashobora kugera muri metero 1000 munsi y'amazi. Hari kandi utunyamasyo two ku butaka. Ubu amoko yatwo amaze kumenyekana akaba ari hagati ya 50 na 60. Utu ni utunyamasyo tuba ku butaka honyine tutajya tujya mu mazi kuko tutazi koga. Hakaza rero n'utunyamasyo twa gatatu tuba mu mazi asanzwe atari ay'inyanja nko mu migezi, mu nzuzi, mu biyaga no mu bishanga. Utu tuba mu mazi igihe ari ngombwa ariko tugakunda no kuba twibereye ku butaka. Utwo turi mu moko arenga 200 hafi 300. Akanyamasyo ni inyamaswa itigora cyangwa ngo usange isigana. Tubyuka izuba rirashe tugashakisha icyo turya, ryaba ryinshi tukaryota, ryarenga tukaryama. Turya ibintu bitandukanye bitewe n'amoko yatwo. Hari uturya ibyatsi n'indabo, utundi tukarya amafi n'utundi dusimba dutoya. Tugeze noneho ku bijyanye no kororoka kwatwo. Iyo turi guteretana turyina gahoro twitonze kandi bucecetse. Akanyamasyo k'akagore gatera amagi mu mwobo kabanje gucukura. Hanyuma karawutwikira neza ubundi kakigendera. Iyo hashize amezi makeya utwana turituraga ubwatwo. Tuvuka dufite igikonoshwa gito bijyanye n'ingano yatwo, kikazagenda gikura uko natwo dukura. Tuba twiteguye guhangana n'ubuzima nta bufasha na buke bwa se cyangwa nyina. Mu mico myinshi yo muri Afurika akanyamasyo gafatwa nk'ikimenyetso cy'ubwenge. Ibi babishingira ku kuntu gatera intambwe gahoro gahoro buke buke nta guhubuka. Nyamara izi nyamaswa z'inyamahoro zugarijwe n'ingorane uruhuri. Ubuhinzi n'ubworozi wongeyeho ubwubatsi bikomeje gutuma zitakaza ubuturo bwazo. Abahigi nabo ntiboroheye utunyamasyo badushakaho inyama n'imiti gakondo. Abandi bafata utunyamasyo tukiri dutoya bakatugurisha amagendo kugira ngo abantu bajye kutworora mu ngo zabo tujye tubashimisha. Ikindi kintu gikomeye ni inyanyagirika rya plastique hirya no hino, bikaba ari ikibazo gikomeye cyane cyane ku tunyamasyo two mu mazi turya izo plastique tuzi ko ari udusimba two mu nyanja twitwa jellyfish. Ariko ku rundi ruhande haracyari icyizere. Hirya no hino muri Afurika mu mapariki n'ibyanya by'inyamaswa byibanda ku kurengera utunyamasyo nk'uko barengera n'izindi nyamaswa. Abantu bigishwa ko batagomba kubangamira ibyari birimo amagi yatwo. Nko mu Rwanda abana batozwa ko bagomba kubahiriza inyamaswa zose hakubiyemo n'utunyamasyo. Wakwibaza uti ibyo bindebaho iki? Si ngombwa ko ubanza kuba umurinzi wa pariki cyangwa undi muntu ukora mu rwego rushinzwe kurengera inyamaswa kugira ngo ugire icyo ufasha mu kurinda utunyamasyo. Dore icyo buri wese yakora akaba abaye intwari. Niyo waba ufite amafaranga angana iki, ntuzemere kugura inyamaswa zo mu gasozi ngo uzijyane kuba iwawe mu rugo. Ntukajugunye amacupa n'amashashi ya plastique aho ubonye hose. Ndetse ahubwo bibaye byiza ugabanye kubikoresha ku kigero kinini gishoboka. Icya gatatu ni uko ukwiriye kugira uruhare mu kubungabunga amashyamba, ibishanga ndetse n'ahantu hose hari amasoko y'amazi. Nubona akanyamasyo kari kwambuka umuhanda buhoro buhoro ntuzakagonge cyangwa ngo ugaterure ukajyane. Uzategereze kambuke, nibiba ngombwa ugafashe gukomeza kugana mu cyerekezo kaganagamo aho kugakanga. Igikuru kurusha ibyo byose ni ukukabwira abandi nabo bakagakunda bityo bakakarinda. Nk'ubu iyi video ukwiriye guhita uyisangiza inshuti zawe, abanyeshuri mwigana, abo mukorana ndetse n'abandi utekereza ko bashobora kwishimira kuyireba.
Ntibagirwe kandi gukora subscribe niba utarayikora, maze turenge 100,000 bishyigikiye imibereho myiza y'akanyamasyo n'izindi nyamaswa muri rusange. Mu gusoza, reka nkugezeho tumwe mu tuntu dutangaje ku kanyamasyo. Hari utunyamasyo dushobora kumara isaha yose twafunze umwuka tudahumeka. Akanyamasyo ko mu nyanja kaba karuta intare mu bunini n'uburemere. Akanyamasyo kororerwa ahabigenewe gashobora kumenya gutandukanya umuntu ushinzwe kukitaho n'abandi. Utunyamasyo ntitugira amatwi. Kugira ngo dushobore kumva, tubifashwamo no kumva ukuntu ubutaka butigita, vibration. Isi ikomeje kwiruka ku muvuduko uhambaye. Nyamara ku isi hari akanyamasyo kari kuduha isomo rigira riti: nta mpamvu yo kwiruka niba ushaka kugera kure. Kwihangana, ubwenge no kwitonda nibyo bizakunyuza ahakomeye kandi ugasimbuka ibyago bitabarika. Murakoze kureba.